Sabo kabaran baculun sata masa nabi non pegar betra. Sabo kabaran baculun sata masa nabi non pegar betra. Sebaram teka iraya penuh donya nerelo oleh yang kuasa. Donya nerelo oleh yang kuasa. Karena kafe sabenge ora oleh nabi non yo takwa. Tetapi kafe hana musabah pate perintah nabi mulia. Perahu nabi di ada danau ne pre tengah iraya deka ne pre tengah iraya deka di bedong kafe kaji jatuh kahabe penuh di dalam betra kahabe penuh di dalam betra Allah sebab dibenci akan Nabi Nuh sepun dengan bengah di pancela sebab di Nabi sabege orang yo puja Allah tingai berhala kafe kapala di jati bengah naji jatuh Tuhangan muda naji jatuh Tuhangan muda betra kakuto kahabe tuba naji kapenuh dalam mengelua naji kapenuh dalam mengelua sabo kabaran baculun sada masa nabi non pegar betra sabo kabaran baculun sada masa nabi non pegar betra na kape capi agaki jih cuka serta cabot tubuh anggota menjabat betra lepas tanhara japu dua tumpuk naji lam betra tengah dirangka laju musumpah lam naji tu gom tubuh anggota lam naji tu gom tubuh anggota banjir dengar kapulih redam kapulih badan capi anggota kapulih badan capi anggota sabo kabaran baculun satu masa nabi non pegar betra sabo kabaran baculun satu masa nabi non pegar betra sebab rabbika Allah iraya penuh Allah dunia nerelo oleh yang kuasa dunia nerelo oleh yang kuasa Allah di kapela indi tanya legan mepe ke obannya kapuleh gada najis lambetra cukup mustajab kajian ke obat dengan penawar di kafe lain di jacok legan timungan baran kenan jiteka timungan baran kenan jiteka perahu pigling bersih mehan kendah hazaran yang pakuasa kendah hazaran yang pakuasa Allah dodo troban jen kafe habelam nabi di dalam pelaya betra dodo troban jen kafe habelam nabi di dalam pelaya betra dengan pengikut lagi binatang mencurah ragam di dalam kamar mencurah ragam di dalam kamar sabo kabaran baculun sata masa nabi non pegar
betra Sabah kabaran baculun sata Masa Nabi non pegar betra Sebarang teka iraya puno Donya nerela oleh yang kuasa Donya nerela oleh yang kuasa